Ia, patalofa atu lenei tulafiafi ia i luga o le tatou polokalama ia momoa ona si'i le vi'iga ma le fa'afetai i le atua ia i lona alofa ma lona galilei ia ona o le ola ma le malosi ua tatou maua i lenei aso ia o te fa'afetai fo'i i le atua ia ona o lenei avanua tāua ua tatou maua toe tatou feiloa'i ai luga o le tatou polokalama ia e pei ona masani ai so tasi o le vi'iga lama o le fa'afetai i le atua ia ona o avanoa tāua o tatou maua fa'afetai fo'i i le atua ana leai le alofa o le atua ia oe ma'u lenei o se manu e tatou te feiloa'i ia i mo tuiga lagi fa'afetai fo'i i le atua o leo fou oe pa'ea ina ai fa'ataunu'uina ai le tatou polokalama ia i luga o te penga fa'ilagi i lenei afiafi fa'afetai fo'i i le atua i le malosi ma le ola mawhai ona whauau le palama. Ia e au na ai mo oe ia ma'u le nea fiafi le upo le atua. Ia o le whaftai ma le vi inga na i le atua. Ia le ngata i le ia whaftai fo i le atua. Ia ona o le nei aso tō nai. Ne aso tō nai matango fie. Ia o nei aso ia sa ngofongofo ai whaema. Tā pena nai mea la iti e fale ya ma sa uni me o tatou polokalama i lenei afiafi ia o te whaftai le tua ni aso mo fo ni aso e malolo ai malolo i le tino mai fe au ma ngā luenga ia o tari tonu ia o lo o mia o ta ia tua ni ia te whaatalo atu ia me mo sio tau atunu i lenei afiafi a mata mai mauna tele pa ia mauna iti ia ai le ngata i lea o feo i o le tala lei o lo ngā lulu e lea pata whai taulanga ma lea pata taulanga ia i lope o lo ia le ngata i whatu whatu ainga o le masani i lunga o le tātou polka ia na mas o le ia e whatalo whatua i lo ia i sunga i whawhianga inga mo tau whalitua whatai la o tau no whatalu whatai fo i le upo le tua o lo o tau whapena o lo o tau launga ina i le aso sa ma le aso sa le ngā te i lea ia whapeo tau whalitua o le whatalo whatu polkalama i le nea fiafi le ngā te i lea ia o tātou ao sina sina se o tātou o tunu uta māma tina mātutua ia o lo masani o na mai mo mai lungo o tātou polkalama ia e le ngā te i lea ia o tātou tamama tina o lo sala lau solo i le neito lope lo tātou iai. Whatalo whatul polkalama o le Jesus is the answer ia te oi le nea fiafi. Ia e le ngā te lea whatalo whatul le mama. Tātou o a inga mai masangi lungo o tātou polkalama. Ia o lo mau pele a manua i tātou te maputa i lungo o tātou polkalama. Ia i aso te itasi. Po aso po i umang saungia. Ia e whai atuai le tātou polkalama. Lea ia whatalo whatu. Ni nea fiafi le swafa manu malo Yesu ke riso. Ia o le swafa lava lea tātou te maua i le ola. Swafa po i tātou te talia. E whai ma a li impa aola i o tātou tangata. Ia e tātou sa ola o. Ia e hoi lai le. No le nea. Ia le o. Maua lea wanoa u te tātou mafuta ai ma le singa ia tala lei. Ia i lunga o tātou polkalama. Ia e no whaino atu. Ia o le sunga ia tala lei. Ia sa whianga ia tu fo i manisi fuafuanga wha le ainga. Ia i nei vai aso fo i te atu. Ia whaptai i le tua leo te maua lea wanoa tātou tu whiloa i lua i nei a fiafi. Ia i tātou ainga wō ma e masani lunga o tātou pokalama. Na wāswap talanga ia la tu atu lewa noa le sunga ia tala lei. Ia a wāpo isa na whaktālofa i lunga o tātou mawhtanga i nea fiafi ia.
Amen. Ia lausunga tala lei ua misia tua oe le tātou Paul Kalama. Au le ia tu ina tu le vanoa ia au sau whawheiluai ia i lunga o le tātou Paul Kalama. Ia ona tā o atu ni whainga o le tātou Kalama. Amen. Yeah. Pa malo atu so i fu manuia. Pa talo fa tu fo ile. Wo ma au me mai. Ma sania na ma futaina nei Paul Kalama ia so tai tas. Ya nei avanoa ma tango fie fa talo fa tuai. Ia ile nei aso to nai. A oluma nai le aso fa manatu le. Fio mai o taturi. Ia fa talo fa lo ia tuai. I tātou Paul Kalama, lunga rupenga ta whailangi, o maua le nei, whaatalanoanga, ia mese fui o le nei whaasoa, ka alofa atu suafa manu malo tātou ri. Ia o lea lawa suafa e tātou te wheso o ta iai, ia e le ngata hoi lea, ia o le suafa e tātou te mau ai, le so o tanga le lei, ia ma le tua le tamaa ona o ia. O ia saunia le lenga, me uma, mo i tātou le whanau o tangata. Ia, whamaro so i fua maua, so i fua lau le lei, so i fua manuia le tātou. Maftanga le nei e fiafi, o e masani, ia, ona tātou mafuta, ia, o e o lo maua le nei, whaatara noama. Malo so i fua manuia, malo so i fua maua, le lofa mareang le lei o le tua vi ia le li. Ia, le fu o toi maua le nei ava noa mata mo fie, ia fai e un tātou whetu whai, ia whasoa i le awhionga pa ia le tua, ia. Tonu ia o se whatalofa lea, ia o lea se teimi ia, toi maua lea noa batua i le whasoa. Ia o se whamalosi, se whala e au mo tātou wha talanoanga le nei fia. Ia o mea umai vi ia i le tua, ia ai. Whamanui ai tātou, ia. Maroso i fumanuia. Ia, vi le tua. Ia. O tai le tua, ia. O mo nea wanoa o te e tā mafuta i lunga tā Paul Kalama i nene fiafi. Ia, tari tonu sa tele lawa pisi lau sunga i mea whare a inga sa e whaatasi atua. Ia, paunu me whaatai le atua. Ono lea wanoa le o mwhaiu te e maua tātou te mafuta ai. Paunu me siri whaatai le atua. O ngai o ki sau ngai ki ako koa umai e re o. Ia ale vi inga matai na i le tua. O misia kua o ka kupo Kalama. O whaisinga le vanga e aru. E telefo e isi o na yuso ia na sirisiri mai fo i lau sunga ia. A o ina o whai atua o whea ngai o e ma. Pe au fo i whale a ia o le mafu angana o tātou le mafu tai. Ia sa mana tua tu fo e nisi fo e o tātou a inga o oma. E masangi lau sunga i karusanga. Ia o lo o momoli mai fo i o lātou o whaanga i lau sunga. E karkong fo e o le lātou ke makamaka mai nei fiafi. Ia ma le fia ma le o le o koe kankanga i ma wa ai aku i lau sunga. E o a kile ngai au le leu karunga e fo i mai sa. Ia le mamalo le tātou au mai moa ni nea fiafi mo te umoro moura vanua tātou te mafuta i nea fiafi. Ia pi ia le tua o tai le tua leo o te tātou te whaatasi malona au na. Ia e le tu ina tu le vanua i le sunga ia tala le ia wale upu whaamalosi nea fiafi ia. Awane i ngalo le tātou Paul Kalama ia o le taitonu o le vai asfou. Ia o le amalo lo le tātou Paul Kalama i le astofi. Ia ona o le aso ke wisimasi ia o aso fo i mafuta i mahinga. Ia ma papena ona enjoy le Christmas o lea. O le a le eise tātou Paul Kalama i le astofi le vai asfou. Le asau a o le asto na. E whatau nuu al tātou Paul Kalama i le asto na i le vai asfou.
pe o toi le ola ma le malosi a na ole stofi le vai asfo ia ole ale ai se tatou po kalama ia awana ingalo share tatou po kalama fa mole mole share tatou po kalama lunga le tatou lunga lo Facebook o ini ingalo fa mole mole subscribe le kako YouTube channel tatou YouTube channel na fa mole mole subscribe before le tatou YouTube channel ia ile ne fiafi ia tari tonu ia o le atatos o lo ile upo le tua ia tele ale se avano tatu te whaalongo ile upo le tua ia ma tatu whaalongo longo fo ia i se moli mau fo i po se ele sunga ia tala le ia ile ne fiafi ia o ne fiafi ia au sunga tala le ia manuia le upo manuia le tua i lau fa malosi ne fiafi ia awa fo ini nganga ina ia tele ni nganga manu malo mo le tua o nei fo i o le ata tu sauni atu le ke wisi masi ia ile tau sang fo ele leia le tatu mala malama le lei le tangata le tatu te fa mana tuina ile vai asfo e le o na le tatu o celebrate ma fia ila sfa na o yesu ke viso ai le o ola Yesu ke viso i to tonu i o tātou o langa. Ia fo ingane ia e alu celebrate. Le ke wisi masi le vai aspo. Au e malama le tangata na e te alu celebrate. Ia ola Yesu ke viso i tonu o tātou o langa. Ma ia whapenao na susulu pele malama o Yesu ke viso ia i tonu o tātou o langa. Amen. Ole a tu ina tu lole vanoa. Ia lona au ia sunga tala le nefiafi. Ia mo le upu le tua. Ia manuia le tua le sunga nefiafi. Ia e ala le upu. Ma lo ufa ala lava. Mene. Ia. Ma lole ono sai. Ma lo foi le talo. Ia ma lo foi le pa malosi. Ia ma lo foi so fu manuia. Ia o le vaenga le nei o le tausanga e masani o na tātou whamanatu. Whamanatuina. Ono lo whamanatuina lau kerusianu. Whanau mai o le tātou mesia. Ia po le li whaora. Ia o le tua malosi. Ia o le tamae whawawau. Ia po le kupu o kupu. E a mai la le whaitau le ia i seia. I lona mata upo e iwa. Whai upo e ono mo le fitu. E iei vaenga o te fia whaasoa i le nei fiafi. Ono le aka ko kuri maka ia tuspa ia malona pamatala ina le au aka mamai foi. Ia e maise o tangata na ave e le tua whaalinga e maise o le au profeta. Pe aka ko ngofo ma koe whai kau le leima mai tau. Pe o i kongu a leanga. Ma pero wheka mai e i saia wae kusa e le i whanau Yesu aua. O whaai loa pe o le matau pe tonu whai o sfurulima o le tusia kenese ia ina ua whaia ina le uro i tangata. Ia maua wai mai ei ma wha solo mai e. Wa o le kala ia kenese na e tonu a. Wai o sfurulima. O le tamana te tunga mua muina o le fafile pe o le. Ia o le winga lana o whamutalanga. Pe ngā ua wai mai a le i le teimi o le afionga le tua se au mai ka koukai. I le koe ingi me o koe whao pōpōa. I le wingi me koe avesea i kukongo le afionga le tua paule mea. O le waka ko ngofo whakarikari le teimi. A o mea ia le la ka koukala moai. O mea ua le wanga umanga wha mau ina. Ua uma fo inga wha mataratala ina ma wha alawa iloa. Ma ua wha iloa uma uringo mea na tutupu. Wae o le kau ki kalangoa i le aso le fio
le aso le whanau mai Iesu. Mo le wanga umanga ko. A le ka ko ke whakarikani. I lona toi a fio mai. A le winga nga o le mata upu le tusi e iwa o le. I sei alonga whai upu ona mo le fit. O le kaimi ai le whanau Iesu. Ia a lea la kau ke whamakala inga. A ua umanga whangau Iesu ma liu tanu mia toi tu. Ai kasi le mele kau ke ngofu whakari. O lona toi a fio mai. Ia o vaenga la e pi e tātou te whaitauina le leitu aso mo tātou ma taituina le afionga le tu. E mau ai le wha malosi au. E mau ai foi le tupu ai lo wha moe moe. Ma le iloa le ia e mas o le mauti noa. Nanga le o ngā to tongu lea o le kuspa ia. Wanga le wha ngau le mesia. Ai. O ke le lope wha whiwhianga ka ko mau le mang maro mai le kunga mau ma le oki. E le ko ia se ka ko. Ia ngā wha ngau lore mesia ma ua whakaungu ui. Anu lungo sa tau tanu mia ko e ku mai la ua fio le langi. Le la ngofo whakari. O le mea ngā le ka ko ke wha moe boi e. Ia le upu na le la ka ko wo i e ngia fia. Pai mai. Con fa tato au fa tala no le au mai mo hoi pi e masani tato tanga e lungo le ne penga ta fai lang o le upu mai ua whanau mai mo i tatu le tama e manga kua hoi a e fika i i le winga lo roto kala a Yesu i le aho i le ione toru kala Yesu o mai a le koe whangau ai le koe whangau e ke le iloa e ke le sao i le malo le tu a mele o fai mai a wa o whanau mai mo tātou le tama o foina mai mo tātou le atari o longo winga o le o whangau Yesu o le o whangau le la o foina ka ko rore le ia ngā alu Yesu rungo le sātau e i longa o le malo langa kau ave ia le sātau ngai a kau ave longa kau au ngai amu pau inga ia ma ngalo le laro langi ang sala e ingoa fo o yo sisiles o longa ingoa sisi sisi ese longa suaf pe o ngamoli mawinga o mai e ko kule vai ka o la ufla fai o malava suaf o Yesu ta mai fa o yo le fai puli ia ka o fai puli ia o le fai kula fono se kulanga mawalunga fo le ko kongu ia me se malo io e mawalunga kulanga o le li o le tamale o le whaababau o le li o le filem e a mena ia la ka mo fai ka koe kalangoa le afiafingi ua whanau mo tātou le tama la le winga o kala whanau mo liu kingo kangaka le loko liu tino tangata le atua usa sau Yesu mai le langi o le la le ua liu kingo ngasau ea e au mai le langi i le lalo langi whanau mea la nga lenga whai mai Yesu le yoange ngai kou ko ma fai ka o ngai mei fai mai o tani ati Yesu o fa pete e moni o te fai ati oi a le to e whanau tangata e le fai o nei lo ia o le malo le tua o Yesu ringa sau e whai lo mele o koe whanau o ka ua na mele o whanau mo i tātou le tamba o le o sau e mai le langi i le laro langi
Inga ia, ka penga ka kou, i le langi. Ai wai la fai pula fa mai, ua fai mai ni ko temo ya te e ma fai e fa pe feo na fa na o te ngata o toe ina. E ma fai e ona toe ofi man, ona toe ofi man na o tina na fa na mai. Vai e kusa pe kau ke fa makala fa afia le mele. A o se fa manatu, a o se fa ailoa ma se fa manatu pe. Winga o mea. Nanga ele sau se pe fa fa mangapu mele, pe fa ailoa le mele o koe fa ngau. Le Yesu nga sau fa makala. Yesu nga fa ailoa ya Nikodemo. Tau ni ko kemo i o le fai puli. O ia hore, o le fariseio. Ai kau kei loa ma le mautino. Ngā anu e fia i loa mea, o whaarongo longo i. I kala anga ma mea kala ngoa i Yesu. An ma ngai anga mena ufa mai kala Isaia. Wa ai le isau Yesu le kingo, le wang whai loa ia Isaia. La fo inga whai loa i mata o pe fitu whai po sufa. Me le whai longa ko ke loa ko kau po. Whaanau le tama whai ngoa o i o le Emmanuel. Ua whaatasi le atua matangata. Le la ua liu kingo. Saunga la liu kingo. Le la iei le mea lenga kupu. Ua kero ka haka ele manga ele fi kalangore. Mea leo koe whaanga. I le fi manga o le mea leo koe whaanga. Pe a alua le loku taso ke. A whai kau kuswai e taso ke. Ele se mo ye. Ai mga kuor nga wenga lea yoangi. Nga whai loa i yoangi ile au whatasai o malau kusupu. Au koe kongu nga sa kusia matei. O inga whai loa ia ke o koko ke. So sola li ko saakali. Ia. Ia fua mai langi fua ka kauma salamo. O ke papa kiso e ke o kou le bai. Inga ia o kou salamo. O le muni mai ke a. Ngake papa kiso ia ke o kou le nganga pa ia male afti. O le wingo no wam talanga ni le ka o Christmas. Le o whanau le tu. O liu tinu tangata le tua le lo kou le ola. Le o kingo ka ngaka le o sau fa makala le wingo me e ka kokea ka penga ngai mo e wani fai mai ai le koe fa no ke le lo a fai upo e lima fa mai a ora ni male mai tani atu Yesu e moni fai atu ya te oi a fai le fa na se tasi le vai male nga e le ma fai ona sa o i e ma lo le o le winga nga o le me lengo fa ua fa na mo tatou tamu le alme lo fa ngau o le langi le osa le ua mai le langi le laulo mo liu kingo ka ngakale le aku ngai fai mai le yonge mo mo liu kingo ka ngakale le loko le o ai o le osa o liu kingo o kingo mai ka ngakale le upu ai sia ka ko pene so nga foi ese me ka ke o male mautino male famola ile mea la ka ko le ngang poi por ko fa ngau ko le ai ngone tu ile se mea se loku amen ile se mea o perfecto le o mea sa Yesu ya sa we fa mau fa lo yang iko kemo a ele ko fa ngau ke le lo ke le mala e ke le o lo me ka ora o le wingo lo ko fa ngau fa ngau ko mo le ai ngole tu vai mai kana a voi te me ile yoangi mo sulu kusa pe fa makana fa fiel mele a se fa manga kurang le kaini o i pa u ko kele vai ka ngai langa o Yesu o mafu anga vai ka ngai le ka ke fa manga ko kisimas a o i pa u ko kele la ngo ka e ko so nga fai ai le o langa e ko i lano ile o langa i me fi o so fa nga ka ke e pule a oi ala ngo ka o pusa tau o le vale ye o le mala ia o le mana o le tua ye o faul me nga ningo fa ai mala malama ka o pusaka te mala malama ile fa ngau na sa wili kingo e ka ile ora inga ia kau ke wi alo le mangi kau ke le mafai se be amen ile mafai un ka ko lo le me kau ke mangaku ye pe ka ko le fa mo lalo ile o ngal se au le male upu o le fo o le fa ngau mo ka ko le kama fa ngau mo ia fa ngau ni mele le ia ka ko ila le ku fa le nganga le ka wa ku amen ni fa ngau
Fama ia whangau whauinga o kou le upu. O le upu. E mai e peke, ngā hoi a mai e pau. O le upu. Mga kua le kaiminga. Mga whairika ngā kapea. Ar ke lese ngā mua whai pua rua iwa markos. Wamenga fōa i lea kua. La au me umma fōa. E ai e kausami e ma. Bola i ngaka. Aisia. O mea umanga fōa i me lea kua. Kusa e kau kele i whanga ngau mai. Wa lewa ngai e le plana lea kua. Kusa la leo kaku koe whanga ngau kongo whinga ngalo le tulunga ai. Wa lewa ngai e kako le plana lea kua. Ale winga na ukana le whanga ngau. Whanga ngau mo le kaupo. O le whinga ngalo ngā le kua. O le whinga o le whaku. The seed of a woman. O le mea langa kupu mai ko kongo le whinga le. Ngā ke kui mo momo le uru le li lenga. Lenga whai e inga e le uru ai ka ngaka. E whaakai le kua. O whanga ngau na Yesu. O lea la u whaaku kele inga le malama malelo. A o le mea ko siringa ka au ia ke kako. Ia kako loa kau ave. Ia kako loa malama manga mwaka. Nā ngai leo se mea kako whai o le mea whai o le whina ngalo o lofa o le tua. A kau le lofa kungo. Mea kongo anga ngaringa sau Yesu. Ko la whango i o le mea nga mai a mose E ngā rua fwoi ka mo inga sko inga mose i arua e ewa a Yesu. E inga o rungo sa kauro mai ko uma. Kongu. E re e ewa. E sa wanga e ewa nga pa usa kau. Nga uma longa maros. Mai le po a ko nga whakau ngā ai se i o le kai o ke mi ngā rua e amo sa kau. Le ala i via toros. Ai nga kau ngu uawa mai. Ua tau ngu. A mose. E mo ia. Nga complain ko i. Nga anu mose e mai le ngu. Awe o le ngu ko nana nanga o le mea nga fora le kua ia pila. Pangale. E vai ia. Ka ko wana e kau ke vai. An ngan wanga le ngang poi. O ngaya. I kau ke mwhai ia. Esia. Kau ke le koe whare kingo. E kau ke whare ngang esia. Nga le uwha ngau le kam. Uwha ngau mo i ka kou le kam esia. Ngakarare. Le nga sau e kui mo momo le nga. Whaalawe lawe le wholonga ma le kamo. E nga ma savalinga. A ia whaapale inga ka kou le manguia o le. Whanau. Ia whangau mai a ka kou ngi mele le. Ia whangau mai a ka kou ngia. I whaamanguianga. Ia kukupu mai a ka kou ngi mele le ia. E vi i aile kua. Whangau whoinga ka kou ngol upu. Lal mea whai le upu. Whaawase ngaro ka kou mawau whau. Muro ka kou ora whale kingo whaawasenga ele upo le kua oi. Mai ka kou kau ke le so nga whai. Kau ke le la wasa. Lale winga na ukala le la wasa. Kau ke le so nga whai se meisa. E ke ola. Ka kou ke ola. Ka kou ke soifu e le ola maka umale awa i le kua isa. Nanga kasi ale me kau ke whalongo i. Kau ke whalongo longo ngaruenga le ngang pai. Ioi. Le ngang pai e leo ngarue kei mingi. Umor kei mingi sa wa Yesu whai ngaruenga. Le lau whamai Yesu ke arua e a winga mai le ngang pai. Le ngang pai e rai kako kai mire. A uangi o kako whakamana. Langar kei mingi. Kua i poko ale lio la rangi kau whai. Wha sofa o kako sawaringa mar kako kamoi. Terus kamai mea e ui mai. E ui mai e kau whai. Ia makua whaale. Aile ke lo. A kako whaalangolango le ngang. A kako whaamoe le ngang. E mawhai e le ngang. O ngā wha kau muu kako whaamoe. Whanau. Whangau mai le kama. Whangau asia. Whangau mai mo le lalo langi ang sang. O lai sau Yesu marka mau a ingo le langi sori. O lai sau mo whaamongiang o le malo le. Pere iso nga sau Yesu. Lava me lang kakalo honga. Lo matuta mai o le langi. Pa ia lo suaf. Ia o mai lo malo. Ia whaia lo finga ngalo. I le lalo langi. Pei o nga whaia le langi. Ia o le langi ngale. Ale ori amale. Male vi inga le mea laifa. E le ko yengi mea. Whangoa mangi. Ko rua mai ngo mea le langi. O le ami o kongu.
ole file mu male oli le ngang poi ya aka ko mo menga le la ola ka ko le lang a fa fa au pe ngai ka ko le ami ko mo le ku ka ko oli ka ko ya ka ko le file mu mela ka li ai nga ka ye ele ka ko mu fa ka li nga ka ye so nga fa yang anga kala ar me sa o umanga ka mau le fionga le tu yo ngo vai o le ka ke fa manga ku mengi au se fa mangaku au se fa so au se fa la wi lo mo ka ko mo le ola la ka ke fio ala ia le me ka o fa mo tino fa mo ola ine fa pe ka ko fio ma ka ko so nga fai e le oro wa me le ai ka ke fai ma ka ko lo ma le mo tino le me nga bala wi ngai ka ko le ya e le fa pe nga le oso ko ko so mai fa e le fa pe nga me le ko so amen ele karo ai ko so mai ko ka le ele fa pe nga me ka ko e fai ma le fai ke e fai ma le mata ma le agua aisa o ia le o mo ko po le ko po ele fa ko lo ke fie po o ke manga miel po ia le ko o lo aisa o ke manga miel lang fa manga ke ia po ia me ke o ke la lo nga no po ia i lo au ka ko fiora so ifanga ka ko horo e ka ko ke mga umie pa io aisa anga ka ko fio ki ko le me ile pa io pa e ke le la ko e pa io ka mi e le ke le fa pela la wa pa io lo le ke mi le ai ka ko nga ka pe pa e ka mo ora pa io ka ko aisa nang ono finga nga lo ai fa ka wi mo ka ko sumur fiku wa su fiku ko sia o mo fa pa io nga ko le wa le fio nga le ko o pu mongi o ma or kausinga na ofenga o le upu or kausinga na polonga o poloing o le upu or kausinga hola o me mangui o le upu o fe ka ke ka vale e o fe ka ke u ye po fe me e o sofa i me ga ko o lai ai lungo le upu o lai ko kongo le upu o lai ka ke sa vale ku sa male me finga ngalo ye le tu ku so langa amen ya wa ka ko fitu ngile me ngalinga ku fu ke ne senga mo nga me mai fo i me le ku ye ma ko nga pa u no no kanga pa mai lo le ko ke ko ya e ai ma le afu longo wi le la ngai ngalu longo wi e ngalu ya o le upu vai o le upu nga o le upu nga fika la ile ku kupu uma me o le upu ka ke ai o le upu ka ke ola o le upu foi ku kupu ai me ka ke fai acha la ngai o lo fa ku e ola ho le upu o lo soi fu foi le e o ngai ngal o le upu foi kala nga yesu ele sa upu la o le nga winga mai e o la le po ame o mga kala ngo ai ngo fa nga mo yesu ri kingo o ame o mga fika la e musa fa e o la e o le kai mi ngo ki pa wona me nga sa se la so e ka fiela ko ku yesu la so a le vi inga ngai le ku fa nga mo le ka ke fa manga ku fa nga o yesu ia fa nga mo ni me le ni me vi ia le tu o ka ku me fu nga yesu wa ia pa kai le ri asa si ainga yo me mai pu le ku la le me fe o ele ma fa mo le loko pu le ku la ngole ku nga me inga ko me ia kala malo yo wa sau fa ringa mo mai wo langa fa nga wa bronga sau longa lu ya o lo ko me lo sen ka ko mai ai le ngi me ka ko mo le la wala ba ai le ka ki le ko ya ve fu chepe wa me me o pu le ku langa fa singo manga ya be se fu o langa fa so ele si wa nga o ia ma ko kala le ku le kala le fa perfecanga nga le mai ga kalo o paulo kusa nga wenga pesu nga wenga su fiku pe wo lima nga so o mai le o lima ele o lima ka ke au ngai ele o longo nga fa me o le nganga o le manga o longo wi anga le manga go ele mi ngoi lima ele mi ngoi vai ele mi ngoi lima fa fa longo wi o le nganga o le kuala ka ke au ngai to se mea o mea le ku
leu pula le fa mai wo fo ina pe le menga le ke o me mai fo i le ku mo ka ku o i le ku runga alu ko kas Haleluya. o i mai ngai ia ka ko loko o a me ranga fo i me ngalinga fo i me le ku runga mo le linga a fen ka ko le lima le ku le singa me ka u ke mi ia le lei ka ko mafukanga male io ka ke le ma foi se me va ko mafkelo e ke fiwa e ke kakalo le ku e ke le la longa se me e ke longa e fa le lei male ku fa e ke vole le lo male tu ta ma o Yesu no ko e ke le fa e pai pe singa le vale nem fai ka ko pai pe singa le vale o ka ko mle mata mai ngomo Yesu be kala Yesu ele ma fai la e o ka kalo yo foi le upo le ku yo ka ulanga fai ke langa o yo le si ka ulanga ko yo fai ka ulanga ma fai e ka ulanga ko o se e ka ulanga ai o ia fo ka ulanga le ala ka ke le ve ka kuma ma o si ka ulanga o le mu ko i fai ka kuma ma ka ulanga ola i langa o yo le ma ola o yo le ma kuli mangu ye ba ka ko ma fo le me le linga ma sau Yesu sau ro ngai sau fo i me le ka ku le mo fo i le pa se be a Yesu ai mo se me ko a mai kuma fo ro ngau me ka o uma a mai kuma Yesu mo ka ku ai sia na ngau le li la langi le ma fo inga ko sau le sau ngai ko mo so ka inga ko fa le ka ngaka mai ma le ku ongo Yesu ne no fa ka o si mele e pelu le lua vai po se fu se ko sufa ma ngi ngai me ka wa e fai ka wa o spa ia mo ma fo le lo fo le Haleluya. wa o le na fai me o malava mona sana foi me o malava e ia na tatau ia te e lo na te ina wa tali e to tele le manui ona fa a to ina o toi fa pe mai o te fa tu ia te ia le malea fa o te mai o au nei ma le fa na o fo ina mai ele tu ia te au o le nei ina o ia i le fa na le tino tangata ola na fa pe fo i no o ia te ia ina ia fa o matia e ia i lona mali o le o ia i le malo e o te ai o le tia polo le ale nge sa le o nga ki ngala ka ko fa nga menga ne o ku le fa nga wa o ka fa nga ka ko le ku o nga ia sa fie o le ska ga musika dia Yesu elero fa fenga ve ma ka dio le ku fa fenga fa ma fa fenga fa le ma le ku ala ko fa mai sa o ko sa perui fa nga o fo inga mai le tu ya te le ne ina o ia i fa na o le tino tanga tolo na fa pe foi o no o ia te ina ia fa uma tia e ia i lona mali o le o ia le malo e okie ia polole kau ke fe ona le kingonge a malo na ki a polo ya kako o le okie ne o fa nga o le ke ilo le ia o le akari o le afini o le kari anga le fa me I fa sai pule ko fa mai o tupunga mai
ua o lena te whaapaia ina mai a tō mai la tō umo o e o whaapaia ina e tasi o la tō tupunga o le mea lea e le mai o ia ta ua i la tō o nusu tasi o tupunga nga ke whaapaia ia kako ia le whai mai o lo whaapea mai o te ta watu lo swafa i o uso o te pese tu i di inga ia o i to tonu o le ka le si ia nga o whaalau ke le ale mea o le whaangau ko e ka le si luinga lo whamkalanga e le sau fua le li e le whaangau fua mai le ruka ko li i lawangi e inua fuanga e inua fuanga fua inga mai vai o le fua inga mai e suolongo le e umame fua imo i kako e le songa e o e unga ki ngā mai kumai fafo le mangui o longa finga ngalo inga ia kako lo ma le mauti o kako kamo inga ne whaingo fia o sabalinga ho e le whaingo fia ri nau sunga pao le whaingo fia isa so se kaimi so se mingu ke so se kula o lau sabalinga malau kam e ia whawhika uni le kam whaima e tia inga ia whaise me kako ke sase ai vai o e le kula fo inga kako le kua e ku urono whakua kuanga le kua ku uroro kako au nganga ako ele kumo ele kai kula fo inga kako e ia le me e ui mai ia fa sa inga kako asia langa o upo lo ko kingonga amen o le upo lo ko kingonga e makali i ma fingi e sa ka langi ko kemu fa fengo ko ofi mai manga mo kinga fa fengo ko manga mo kinga ko i nangolo nga sawa ngal kala ni ko ken fa fengo ko ele o mala malama ni ko ken ale wingor kal o le vai malenga e kala ngolo le vai kala ngol salabo ya kala ho yesu o uma o fa mai ngo ko vai ngo ko kala ku e kala ngol le vai kala ngolo kala ngol le vai kala ngol o la o ka ele o fa ma ngo ko ki wale ko o le me ko ya o le me fo fa fo wingar ngak ole aveo ka como fanga mo le tu pe fai mai kala yo nge mo sulu a o la to oe la to uma oe talia ole upure talia a o la tu mo oe na talia o ia ma fa to lo no swaf a vea i la to ma fa na o le tu ia va ku ile manguia a vea i la ko ta o i la to ole winga o upo fai ma fa nga o le tau tino nga ola le ko fa mangingo ke ke kalango so o mele ke le nga ka le e ke le o ngo le e lau ke le ma fai a le me sa o ka kala le upo le ku le ngias mi krisimas fai ma fa ma no sia ka ma no si pe fai mai a pe kui me al sa upu e a le me mo e sia la nga ki nga le me mo ai sa loko kala nga yesu e ki nga le me mo e ku sa loko ia wa ka ko hula e fai kauna le mo yo nge maka upo ni e na ko mo fai kau mai kala ia mai wa tatou loe mai le tualango i tatou au le lalo langi umo lo nofo to i lalo i lo leanga o melo fe pue losifu tatou lo fo i maliu mai le alo le tua ua ia fo ina mai fo i le mafau ia te tatou ina ia tatou lo ai o lo monu o ia fo i tatou o ia fo i tatou i lo monu o i lo na alo o Yesu Keriso o le nei lawa le tua moni ma le so i fua whawawau i whanau ia leo tau ia te utong ia tau mamau i tupua e so se mea ene kusa marifinga ngaro le kupea o whai o pea se kupua le mea
Tei le tua lo foi mai. Ua sau Yesu pa mai. Ua tātou lo foi ua maliu mai le alo le tua. Ua ia fo ina mai. Fo inga mai ai. Fo ina mai, fo ile ma fau. La o kusolo kako ma fau. Kako ke ma fau ai. Ile menga sa o Yesu. O la menga ninga sa o Yesu. O kako. Foi me an kala o kama ho lenga lungo sako. Foi o le alo le ku fa ora o ia ke a ko mai mauni. Vai le ma fofo. O e poko e fai lenga sala e musu o kia. Ale ma ngai or ngami. E ilo inga. Le kanga ko la oki. E nga ke ilo le awala ko ilo. Fo ile ku. Va mo la no. E o pon kale nga ni siku fo mai. E ke le makau e bongi ka sala o ile le se me sala. Ia nga. Ko e fa ko lankal. E fio lo maroma ko mai. Rekali nga. O la loa. Fa mo la no. Fa mai kana ale yongele. Ua fio mai mai. Ua ka ko lo ua maliu mai. O le fio mai. Ua maliu mai Ua maliu mai le ano le tua. Ua ia fo ina mai te tātou le ma fau. Ma fau ia. Ma fau le menga sa o Yesu. Ma fau le menga maliu o Yesu. Nga ma fo inga maliu Yesu. Ma fau le menga nga lai nga anu Yesu rungo sa kauro ave kanu koe ku mai. Ma fau ye. O le winga ngar kalanga. Pa mai o lo mongi fa mai. Ua kako loa fa mai ia. Ia te tato. Ina ia tato loa ai o lo mongi. Ioi. O lo winga. Ele ma se mea se o lo ileri. Ele ma se mea whaale kongu. Ele ma se mea whaale kuma. Wa kama whai kaule maunga lewa ko le isa ia ngai kau mai. O lo ngai ngofo o sisi desi. O lo ia. Pe o le maule mai risi o ngale o mele o liva mai. O fa mai kasi ale ku. Ka ko sufi ko se yang e pe ko lu mai. O mai wo ngar ko kasi e ma ku. Ai fai kau ye. Lai ma ngingon kala Yesu. Mai Yesu il me ngai. Ne ko fai kau. Ka mai. O le ora fa va fo nei ia tatou loa. Ia la tau lo o ele tua moni totas a toa male ua awina mai o Yesu Kristus o lai sau ia ka ko lo o ele kua mongi ko kasa a toa male ua awina mai la mangi mai e la oringa mo ia ngala kasi fo kure vai kau a kon me o kia ia si vai ngala ngai e le mangi ngol foi le la foi mai sa ar ku se yo o ai mai ka ko ma fo kum ma fo moni o ia le to mo nongi ka ke ma fo le menga sa o Yesu le la lo lang le ala ka ko fa manga ko fo ni ka sang le la ka ko fa manga ko fo le fa na mo Yesu ia ka ko lo mo kingo le menga fo i mai mo ka ko fo i mai le o le fa ko ke ma fo la Yesu mo le o le fa o asia le anga o ia ya anga me pio kala le pit mai a keia ma fu mai ai ia o ngai fiafi ka ke lo le ia le vo pe vo ka foi aku a me o si dice manga ku po se la monga le ai o me o le con o le fionga le tu ka ko ke ma fo lo ko ia sa le ku e fa me alofa sa Yesu e li tino tangata le ku sa we fa me alofa ka ko me alofa le o lo maru i me alofa fa me alofa ka ko ngia fai un ka ko kala ilung fingalo ngai fengai ka kala e fa la ngonga le nga pa ia le moli ma wa ku lo sofa ja ngai le si sofa ila lo le la la ngi e moli ma wo ku sia ngal we ngai fa fu sulu le ai si sofa fa la ngai ngal sofa Yesu no la wa mai ku sia pa i sai ele no ka pu foi pu le fai upule
ia wanga fa mai fo pu fiku ele ai se me ngaka ile ke leo ro maro a fa pu o mo fa mai o longa ngo o le si es ta mar fa wa fa ka so ale me ne ala ka fa so ai fo ngi ku inga ia ta ko maka ku inga le menga le nga sau yesu ele va pe ko ke fa manga ku ki si ma singa fa manga ku o le ai ele xa fu alenga ko fai ka wo ku sa sai pen fa uma ki ai le lo ele ma lo ok o me fa fi lo longa ni to ke fiu fa ai ka fiu ele foi mo fi foi forma ale wingo la fam kalam na sau yesu e lunga mafu o le manga ko ye kung ai le fa vai ngan la o le wa o le fa so ai o me ka ki masan ka ko kalango ai ka ki fa manga ku pe inga ye le manusi anga ia foi fa manos au ile auso e kusa mal fina ngalo le ia wa ka o foi na le ile mele amai e yesu maka po sufiko kusia yong e pula e ongo mai o fa ali akuro sua foi kanga e foi mai ya cha ai le la lam sa fai la to mo o e foi na mai foi la to ya cha wala to sia foi la o fiu mangi mele kanga kala fa mai na e loi o kango le nganga le kua ma lui kanga ongo le manga luenga longa alo le fa alunga yesu wai o fa ali akuro sua ilong suafa le suafa la valeo yesu mai we foi ikang e foi mai a chau ai le laluan sa fai la to mo o e foi na mai foi la to ya chau o la to tausia foi la o fiu ka o ia la mele e foi que mi e foi que mi ka ke ku i ka ko pule la ku pule la la e o pule la nga e ko fa ma lo se ya ka ku e ko la nga me pule la nga le mele ka la nga is ko la nga me ka sia fa me ka la si ka pouco ho e que vamos a ver la pule la ai la nga ka ye ko la nga mai fo la nga ya sia e fa ma lo si le pule ku e que le ma lo si e le ai lo le ia le ai lo mo se nga amen ora le me nga lu me le nga o le upu fai la lo ma lo su le se upu ia ga ve ai ki fa so o pe o ka o nga u le lo sen fai ke kausi le upu le ku e ia le nga fa malo se le nga ke fa non ku na ku le mai le fa malo asia e lo fa le ku so swang le ku fa u po fiku mai o le nei wala to lo o me uman e fo ina mai acha mai ate o la voi lo pone fo lo ko ka yesu fa mai o le nei wala to lo me uman e fo ina mai acha e mai ke o la o me mai le ku e ngi me la langi o me ale langi lungo wi pengo fo ya mo fa ngau mai le ku liu kingo kanga sawe au mai le langi sawe mai me alofa pa mo nyanga mai le ku pe upe va o fo na e tu mai acha o tu na ya te ila tu wala tu te lia fo ma wala tu ro e moni o sau mai acha o ta ton fo ila tu o e a wina mai ole ma ngai yo upu ye su langa e fa mangi ngoi longa finga ngalo malanga misio e wai e shirka o ole upu na kukupu me ole upu ma fai a voi me ole upu ka ko lo voi me li fina ngalo ole upu wa ka ko le fai ka ole upu ma ole upu ma sa ili lo ka ke va le ele mo ka ke va le fa le nganga ka ke ka waso fa le nganga ka ke le mala mala ai fa ke le tu e ui en ka ko le roten o fa mal malam ele ngang po ye ka ku acha o lo so fu le ku lo nga fu inga duai mai aleluia mai lan vai upo igo o te tatalo mo ila tu o te le tatalo mo le lalang a ila tu na e foi na mai acha a wa tanga tala vai la tu ia vai la le vala la le
Makau kia le mea le, sau fai upui. O te tatalo mo i lātou, o te le tatalo mo le laro langi. I lātou na e fwoi na mai a tau. A wāo tangata lawa i lātou. O longa ui. A le karia Yesu e fwai maalima wha, o le walala le. Ma Yesu, a ko wole au se mea i longo, o ke fwai a lawa. O ke fwai a lawa. E ola le manguia, e ola le alofa, e ola le onsai, e ola le whaapare pale, e ola le file e muuma le sarto. E sea, nga le kakalo Yesu mo kako. Koe mangingo al mere. O ke le whai aku wapo kau whase se ele, o lau kala mo sa mea Yesu le men. Oke, kakano mo e nga e fwingo. Kua wale kala pe, ke rune nga whasiri Yesu. Asko kala e kia. Asko uro e kia. Aba me pe ke, o e or ke viso le alo le kupa mai lo pe, mai lo Yesu. Ia, ele o e, roka maa le langi, whai lo e kia. Longo wing. E ngā lue alea nganga mo kako kau ke ia. I whako singa kako i longa aro aisea. O lo i eile manguia. Ia o hea e lako ke whike ngā i malako. Ia, ule ala ua mai ile me. Ua mai. O ke kakalo mo i lato. O ke le kakalo mo le laro langi. O lato na e fwoi na mai a tau. A wā o ka ngaka lawa i lato. Ia. Fia Christmas. Fia makako whamanatu ina lona whanau mai. A o kele o mele leia. Leo kako loi. I le kala kakanga i sei. Wa upo o fulu ala mai sei. Wa fo ina mai mo tato. Le ala wa makua mangingoi. Pa mangingoi Yesu meu. Mai. O tele ia i pe le lalo lang. Au la to. E le lalo lang. Lawa i la to. O te arwa fo ia te o le tamapa ia. Ia e tausia i la to lo suafa. I lo suafa. O e na e fo i mai ia tau. Ina ia tasi i la to fa pe o tau. Kasi. Kasi le me le. Wai. I la o ia fai kau e le isau Yesu pa mai. O le loku lea. O le me. O ia. O so lang o winga lang kala. Wow. Kasi la o onga. Kasi pa pisonga. Kasi le kua. Ia wa e le ko ka kua. Ia o fa pela ka kio i o onga loku long winga. O le ai se ka i ka ko mele al me sawa. O le o onga Yesu. Ia kasi ka ko love one another. E ke alofa ele se uso inga ia kasi ka ku kangaka o le li kangaka o le li pe o kangaka o le por whanau o le tu ia o le menga ngaringa sau Yesu ia wai ma aile mele kupu pale skinga mo mai salai wa makau ki au ngi me o le alu mo le koko masa kele o le ola e mau mau ai sea ia o le ngi ia me o le mo le pule kangaka me ale fa ko le ku au fa nga wa sa wa ya me le ale ku ya le la ya lakar kai me le fio me le ka ko wa wa ye ku le ko fa ngo fiere la rola ya e fa rongo ho me lo pusio ka ku ma ro sa mo o ka e o ko ngo fiso fa mo ke no me le mau ai sa ma ku kia le me lo ku ya kakalo kakalo mo sio kako ele va pe kakalo inga ia fa sala inga le ia li liu ka ngaka le e koe fuka inga ma e koe feliwa inga loko ka ngaka wa lakar kai me koe fio mai ia va pe vai punga sulua o tau sia ila tau lo suafa na o ia te ila tau le langi o leo iena e foi mai a tau e le ai fu so la tau wa fano na o te ngata le malaya ia tau no ortus ia roi ele usa mele ngaka o le malaya ko ia roi le mai sa mai o leo iena e foi mai a tau ele ai fu so la tau wa fano
ia lowi o fe ke aru yai fe ke malanga i o fe ke ngaru ai o fe le me ke angai leo ale ko ya kausia le ko ya ka ko leo fafo o leo fafo kala wori leo yo o leo fafo o fe ale me ia mo le vi ngole tuai lo sum o ngai meu ko kau kala mai ai Yesu ka ko o fie ma pito ele ale mai ka ngakol mala ia ka ngot kus o ngai ngala ula vale ala ula vale ngole lo fa mo la lo mai sala bo mai fo le ia e kali le ku lo ngol me nga ngai sa Yesu la langi li kingo e ka ko mo nga mangui e fa mai na vai pule rusu markas la le Lukas mai ina ia tasi la to uma fa pe o le tama o tongi atia o foi o tongi atia ina ia tasi la to tongi atia tau ina ia tali tongi le lang o e au ina mai o longo wi o le upu ma le nganga o le suafo Yesu ma le upu ma le mana o le nganga po le o wai ko kongo ka ko kongo le ku kongo ronalo kongo ka ku vai Lamai, ina ia tasi lato umo whapei o oe tama o te tonu ia tau, o o tonu ia te oe, ina ia tasi lato tonu ia te tau, ina ia tari tonu le la langi, o e au ina mai. Ia anga lenga sau Yesu. E oe whanau mai mole la lo langi. Ia ai whapiko ala kalor ko inga mo inga. Mafo inga mai rung kama. Ia. Tos ka ngaka e ile anga ngaule tuai. E lo leia la mama le tu aisa na ngo ka ku me nga fai le ku a o longa fa ku sanga fai ka ku ngai ka ku vi ia longa sua fa ka ku longa ma malu mo longa sisi ia le mele o ia o le a o ka ma o ko mai le o foi por o le manu foi mai acha o foi ati a teila to ina ia tasi la to fa pe o ta o tasi o tonu ia te la to o foi o tonu ia tau ina ia fa to ina la to ia tasi ina ia lo ai foi ele la rang e a wina mai ia ma e a lo fo mai ia te la to fa pe on e a lo fo mai ia tau dice vai o le lo fa le ku la lang a winga mai Yesu tau roa le ai a se me la nga sau Yesu mo fo ai mai le tu lo ngalo ile la lang a sau Yesu fo mai o kanga fo wa ia ko le long kama ia ki ngole upu lai ko kom o le maftanga le ngang pa ia la pa mausaling ia fa mai lo foi por fa lo tamae lo to le nei a te ila tu o e foi na mai ata ina ia la to fa tas ma o le me o te ye ina ia la to va ai lo manuia e foi na mai ata a wa o e lo fa mai ata a o le I fa vai na le lo ia umar ke ia ga ai le fa vai la la ia o le mo kapenga le tu lo mo winga si la fia le wa le fe la e foi ai ngale wo ka e vi ele li o le uka ko kalango e ngi vai tau sanga a fa manatu ia langa ke lungo le kai ale ma ngai o ka ko faso wale ka kere o mele fa mai e lunga u le malo ia yo ia nga ka ko fale ko mu kere o kai sa ka ave yo ka ko fale ko mu mo ka ko pupu ngam king sai lungo longa sa ka wo ko nga ka ko i o mo se nga algo wa mo se ki wa ai fai ka o le numero e sukat fai upo sukas ai fai ka me
no give up koi na comprei ele mo foi no ko vai kau ku me ngai mai ona foi atu le mo se ia yo sa le me e anga mai e la o sa fo le me e alo fa ua le alo fangia ya u yo ina wo e fa e mai le avenga le nei no uma ya ilunga ya ta na to e a ule nei no uma pena o fa na uni la to na wo e fita lai mai ya ta e ave ya te la to lu la fat pe una tau sitama una ave ile tama me se ia la to wo ule la e na e tau to ai o la to tama o te mo e fe man o te avatu ai ile nei no uma wa la tu wa tu fitang si mai ya te ufa pe mai na au mai ya te matou man matu te ai ile la lava ya to tas ona ave le venga le ni uma wa e mafutia ya a fai fo e te fa pe ya te o te ai o lava a fai wa ro fangia o ia fasio kia lava ya te ai au o te lo ro poponga wa vai Hallelujah. O give up going ale o kauking a fai ke fai fa pe ya te o te ai o lava a fai wa lo fangia o e fasio kia lava ya te au o te lo poponga ya ba lo ngorai ni me ngale weng lo ngol malo ya melhor kala como fica lá e mai leo yo ya mos na va to mai ya ta o ngate to fitunga fu to ina chela e lo lava to ina la to o no mo la to fai pule e au mai fo ya te da to il falta fa to ina ya la to tu vai fa tasimo o na o wa wi fo ile ta te tau tala mo ile me o te avea fo inisio o le nganga e lo ya te oi o tu ina ya te la to ona na tau ave ai le fa tasima oi le avenga le nu ina ia e le ave to tas ya ki va going a va lo ngora ko ki lang kau king ya kala yesu wa ke minga e lo ngau al malo a mo ko kas la ile ala vie to was kusai e re mai ir mer ar ke le yo no fa kala ngau a fikai ya aku ngoi o ye ka ko fa so al mensao tau nu wa me mo fica la ile ni no ngalo isa yo le ko manos yo le foi pule vai ka lo ko fico mai le se me nga ka mai ke le ro malo no ile nga e fi va mai a wa fa na mo ta to tam o le mai mo ta to le tele e lo no wo le malo e ngo fo o si des oi pule o le tu manos te ma o fa o le li o file mo ele ai se me ngata ai ona tele un malo ma le file muro malo no fo ali tavi malona malo e fa tu mawina fa mausali le fa snonga ma le miton e a fu mai e ona poio le fa va e fai le me mai nga ve nga i o pu lua lenga ku kalangoa pai ma fa malos na fu se me le fa nga mai ile ngango le tu ni ki simasi ya pe vo ka ku ko fo i sala mo mo fa ba ngi le di mo wo pe le ia o le fina ngano na le tu e o poiangi o ai nga fa ilo ya ke o ku so re ko sa ka ia o mai langi fo male sala mo o papa kiso ke o ko le vai nga ia sala mo o le mun hun mai ngatia papa kiso ya ke o ko le ngang pa ia apa marusinga me Yesu ya ni ko tem wa ele ko fa ngau ki le lo ile saul malu tu wingo no ka fa ngau sau Yesu fa ngau me li tin tanga ai sau fika lai e ao ngai ko fa ngau lingu ko ni ko kem e ao ngai ko fa ia
talangi ko ke mo whawhea o koe whangaulu, whawhea o koe ofi, ia, o le winga o le neme o le whanau, ia, o se mea fō le atupu mai, whanau mai tangata fō, i lesinga, ia, ale mena sa o Yesu, ua koe whafo winga, i le tū whaleanga, ua kako whanga ngau, i le whina ngalo, ma le malo le tū ai kusa, o le awina mai o lona aro pero Yesu, wanga mua mai wange ia Yesu, ia sa kolo ia Yesu, ia, la ngalo e mo le whina ngalo le tū, mo le malo le tū, ngei kuaso, po ngei kako whakarangwam, o kako waso wanga, alo whangia le tū, kisimasi, wala stofi, o whangia le tū, au mai moa ma le au, kako auso, o mwhai tato talanoa nei penga ta whailan, ia alo whangia le tū, ia kako langonga inga le mea sa o Yesu tau whangau mai, ia whangau mai ngi mea le lei, mangi mea fau, mai le malo le kua, wala mea ngani sa o, inga ia fua i mea ia le, kele o kamau ai, kele o le o, pio kala Yesu pa, wenga e fo inga mai ke o ke kakalo, mo ila konga e fo inga mai, ele kano mo lala, ngamaliu mo lala, ai kalo la Yesu mo lala, ni o faskua special mea, ia, o le whamarosi nge, o ngaki whakesiano ina, o kakesiano mo, ia, o lai kakalo Yesu, ia, o lai whakua Yesu, e whakua Yesu mo lala, ngaka la special langa whautua, wa e kalia, wa i oe le mea sa o popo ngama ko, o ka ki nga, angala mea sawa, ai whai kaule le maka upu, o ka tau, e re me ngo, Yesu, ana maka ki o mea mai, o ngo mangi o mea, e o le whawa, pe ke o ki ngei, o ke o ki ngei hoi, aura mawhanga manua mawhanga malene, kwa mausari, kwa ei, au e ke po, uro soi fuore tu, o le gang pa ia, na ke wha mau kuinga, wha mausari, manga wha mau ngia, ka kōwala uinga, se i o le aso ya, fio me ile, ia, wha manguia le tua, ka kō mawhanga, ka kō whagaro, ia, wha manguia le tua, lau sungoro, kai ka kō, ala leo, vi ei le tua i me umba, ka bless. Aleluia, vi le tua. Ia matango fiere upo le tua ma pa malo silne fiafi mo i tato. Ia le tato te sauni e pa manatu le seifua mai o le o Yesu ke viso. Ia peo na pai mai le tato upa malo si le nefiafi. O le o Yesu. O Yesu e mafu ai ona ta ua tātou o whanau po o tali i mawhawhine o le atua. Amen. O sis tangata ola i le lalo langini. A whai e te le o tali e Yesu a ngā o lou i loa o Yesu. A whai e te le o tali a Yesu e a vea mo wali i mo whaola ma a vea o e ma so o Yesu. A o na o lou i loa o Yesu. E re o oe o se atali i po se a whawhine o le atua. A lenga mese na ngi tātou whaasoa. A ngai whai whai mai e Ioane. He mei Ioane whai mtau mo whai po sulua. Whai mai, a o i lātou uma o e na talia o ia mawhatu o tua i lona suafa. Na ia a watu i ai o lea manuia. Ia a vea i lātou mawhanau a lea tua. Amen. So a tātou sauni atu la tātou te e whamanatu le aswhanau o Yesu ke viso, le li i whaola. Mawhauwhau i fo i a te oe, mawhauwhau oe i a te oe. Po le mea ua e talia Yesu. Po le mea ua a vea Yesu e a vea mo wali i mo whaola. Ma e ola mo Yesu. Ai le o na o lau sau e whamanatu le aso so i fo Yesu. Ma whai o tātou fia fianga.
ma fa se e le whaingo o le wha manatuina o le aswha na o le Yesu ke wiso. Ua le wha le anganga, a ua wha le tino. Amen. Ano sunga tala le. Mana ia le uwha malosi ni ne fiafi lo wote wha manatu mai a i tātou. Amen. A whai fo e ua iei whai ngā tā ma pōpua ngā o le o langa. Wa mā fua i ona e toe alu ese ma toe li liu ma ilo tua ma e alu ese. Ma le wha o la tanga. Ma ua e toe fo i le lalolangi ma whaia tu ina naunga o le lalolangi. Aua ne ingalo ia te oe. Wa lava ale a wala na ui e Yesu ke visu. E whai ma wha manatu ia te oe. O popua ngā ma whai ngatā le tātou te oe. Le tātou whātai am tātou i aso uma. Nothing compare what Jesus went through. Wa lava ale nā e whai ma wha manatu ia te oe. A whai ua e toi fo i le lalolangi. A whai ua e toi whai e toi alu e toi whai whiwhianga o le ne lalolangi. Ona o le whainga tā, o le ngā luenga le atua, pe ua e whaapea tu fo i. O le mea ea o lo ua usau e avero ola e mo Yesu ke viso. A lea o te wha ngai ma pōpua ngā. A lea e koe wa ai a koe e kele ai ngā koe fo i mai pōpua ngā ukau mawhai e ke e aku. Le whai mai o Yesu e le tūla fo ia i tātou. A whai ua e toi fo i le lalolangi o nau tūlanga whapenga. Auangi i ngalo ia te oele au ala na ui e Yesu ke visu. Ua lava ale nā e whai ma wha manatu ia te oe. E alu e whai su el pe teu mta upo sulma lua. Whai upo e lua, nai whai mai ei. Whai mai. Ma ia e va ai atu ia Yesu. O le na te taitaina, ma le na te whaatoa ina le whaatotua. Pai mai la ia, o le na ono sai i le sa tauro, na wha tau waa ia te ia le mā, ona o le oli sa tuu i ona luma, ua nofo poi o ia i le i tū tamatau o le nofo ali o le tua. Lava le nā e whai ma wha manatu ia te oe. A whai ua e wha vai le ngā ruenga le tua, ona o whita ma whai ngā tāo leo ranga o loo sa ngai wa whai malu tau ia te oe ua ele ma whai o ngā e hendoinga. Wa ai le awara nau i Yesu. E le whai ngō fie. E le whai ngō fie. A tātou sa uni atu lai wha manatu les wha nau o Yesu le nei tau sanga. Amen. Wa ai po wa e talia Yesu i tono lo roto ma lo tangata. E reo se me, it don't make sense o lo tātou o e celebrate les wha nau o Yesu. Ai lipi ma se mafutanga ma Yesu ke visu. Wha petai ei la le upu le nei a fiafi. Ua whai ma wha manatu ia i tātou. O tātou fo'i ia, e reo whaapea ua māo mai fo'i u whaapea ua whai atu o mā uon tangata mi o tonu, no. E fo'i vai inga o le sunga ia tala lei, e fo'i au vai inga. A ere a vea ina ma mea o le a tātou wha vai ei. E tātou pāu e temi e tātou te vai ei. O le olanga le tātou te olai. E iei le temi e tātou te vai ei. A fia le atua e vai me tangata. Ua vai, a ua i lolo na se, ma toi whato ese i le atua. O le tangata na e fia i le atua. O le tangata fo i ngale ua i lolo se, a ua le i losa ua toi alu i le atua, mpato ese i le atua. A ua a tile ia o na alu e whairi whiwhianga o le orang. Amen. Sino o wha popole na le ne fiafi mo le tātou polkalama. Sino ma wha popole na le upu wha soa whaptai i le tua i le upu. Ua toi wha manatu i o tātou tangata ai tātou tele i o atu le aso ke wisimasi. Ia, nā poi pai aso la tātou sa une wha manatu le
le aswhanau Iesu Keriso ia whapena ona mau se Christmas fia ia whapena ona tātou celebrate le aswhanau Iesu ma le loto fia ma le oli ia o le nei fo'i vai tau ia ua tau ona tātou mo le loto whaamangalo ai po wai si o ngai mawhakia i loko i avea i nei ni kausanga whamanatuina o Kerisimasi o le li whaaola Iesu Keriso e te mo e se loto whaamangalo ia o le ia whamanuia le atua ni nea fiafi le upo le atua ia e momole atu le whaatai ia ma whaamalo i lau sunga tala lei ni nea fiafi le tātou por kalama whaatai le upo le atua whaatai fo i lau sue ono o le upo ina ia whapena ona whaamalosi e i o tātou tangata i o tātou a inga wō ma e masani lunga o tātou por kalama ia o tātou o tātou por kalama nai le nea fiafi amen ia whapena ona whamanuia tele atu le Kerisimasi ia i le nei tausanga ia o tātou ni tātou te le mafuta i le astofi i le se tātou por kalama i le aso Kerisimasi ia ai te whau au tātou por kalama i le astona tai i le atua ona wa leva fo inga alulu vacation le tātou tamā po le uso fo ia talale ai fo i mai ai fo i malim le upu makoa i mangai wakako ai steak le ngea fiafi wakako ai steak le ngea fiafi le upu le atua sau ale upu e patongu e tue wha manatu ai o tātou tangata le ola au auna i le atua mo tue wha manatu ai tātou le afiafi ne le upu le atua o Iesu Keriso le ali wha aora o le na maliu lungo sa taro ina ia manuia oe manuia au maua e le ola maua e maua le ola o lea vi ia le atua ia manuia le Kerisimasi le nei tau sang fau au sunga tala lei whaatai mo le upu whaatai mo le upu le atua ia lau sunga tala lei ia I have a surprise for you ke ia oe le kupo ka surprise ia kakalo i le akua kalo i le akua ia kaungo o le surprise lea mo lau sunga ia e fo ingale ke ua isi si swing or ka kupo kalam ia ai lau surprise Martina a inga ia mo lau sunga te talo i le atua ina ia tau nuu le nei surprise ina ia whapena ona mau se vi inga o le atua amen ia o lea tātou a inga wō me masani ia manuia le nei weekend manuia fo i tapo inga tai au o uma le lotu wha mole tātou e tāpua i le atua ma ave le inga ma le whaatai i le atua ia ma ia maua se Kerisimasi manuia i le nei tausanga ia e le wha umata tātou po kalama lau sunga tala lei e sisi mea e le kauma ia tatonu ia o le sisi mea ia wha manuia le atua i le tātou maptanga i le nea fiafi ia whapena ona manuia le nea fiafi ia e le wha umata tātou po kalama ia e vea nei taimi e whaatua i le ona le tātou po kalama po le paso le tātou po kalama ia le tō fine ia fina ia alofa atu ma ua ia te oe le nea fiafi whaatai lau nofo talo mo o tala lei lewa tō e fo i mei tala lei ia lewa whaatai le atua ia o loo manuia anko loo manuia anko ia o lea ia manuia le nei po fina talo i le atua ia whapena ona wha manuia pe ia te oe tō fine maua pele malosi ele ngata ilea ia whapena ona maua le awanua tātou te whenua i le aso atai au le tātou tapo inga ia i le suafa manu malo Iesu Keriso ia o tātou pokalama le nā i le nea fiafi ia manuia tele nei po tātou whenua i le aso nai ia i le vai aso fau lau sunga tala lei manuia le Kerisimasi ia talo i le atua ia whapena na maua pe lau sunga le ora man malosi ia whamanuia tua le Kerisimasi le whaltua ia e maise whanau ia o lea ia le atua Merry Christmas and be safe
be safe au songa fewa au songa fewa ngo farkanga kai long fale ma pa manatu la Christmas amen anyways ya manuia le Christmas ya ele nei tausanga soafa Yesu amen amen. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way.